Tugiye kwakira umunyarwenya witwa Jonathan mu banyarwenya bari kwitwara neza. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire Jonathan. Ako kubera icyo abafana muri ini cyati. Ubu ngubu reba Theo bose babireba. Ni umuntu waduhaye hiti tumenya gospel, ako kubera ukuntu mwanze kumufana uzika asigaye yarabaye umu content creator. Ejo ndi naciye kuri live kuri TikTok mbona ya hostinze live iriho abantu 10. Ari kuvuga ngo mutapinge ngo following uwo muntu ngo mwinjiremo man. Mwagiye mukunda ba. Mu gipangu mbameje bondi harakana bita Place Kameni Kirahure. Noneho nyina agiye kugakubita gahita akavuga ngo mami ngo ni satani bineye ngo nago nabishakaga. Nyina arabyumva, nyina arakababarira. Nta kintu kibi cyo kugera ababyeyi bari babarokore cyane. Njewe ndi umwana nanjye nigeze gukora ikosa nyine mena igikombe. Ngira mama ngo ni satani ari ibinteye. Papa araje arankubita ngo yo satani paka isohotsemo. Yarankubise nangira kubyimba umutwe papa yanga kundeka. Nono mbonye atari bumbabare nangira kuvuga ndavuga ati rero reka niga imitwe. Ndabatereka nigire nkaho ndi satani iri kumvugiramo. Nangira kujya nivugisha. Ngo mva ngo nago musohokamo. Ariko ndi ikibwa kwere. Merci niba ari asinaza. Ejo bundi nk'umuntu w'umujeni naravuze tereka nembere ahantu hari iwacu harahaboro habamo indaya reka mbere ko mbivuga. Haba indaya pe. Nubundi abantu bavuga ko indangamirwa bira bintu naga ari byo ni indaya. Jejo nagiye kuyigura. No kubera aba banyamahanga baje cyane uzi ko nakubitanye n'indaya y'umuzungu. Itazi ikinyarwanda. None ikintu Merisa agiye kumfasha ngiye kubera ukuntu byagenze ejo njya kuyigura. Merisa ugiye kumbera indaya. Ubuse muri aba bantu urarebye usanga ni ngendaya. Oya nuko byapfi. Ahubwo wewe bindaya nkugure. Oya urumva ngiye nta cyongereza nzi kandi iyo ndaya ni inzungu ntago yari izi Kinyarwanda. Ko nanjye ntacyo. Kandi warize kaminuza. Kaminuza biga icyongereza. Oya ntago bigoye. Sibyo? Wowe ugiye kwigira nk'indaya nyine. Twagiye. Hagarara nk'indaya. Indaya se nuko ibihagaze. Iyi ndaya ni VIP. Oya ntago yari iri kuvuga. Nyine tuba tunafite isoni tugenda ducunga ko n'abantu bari kutureba. Sisi turi mu kazi se. Hi. Uri mu kazi. How are you? Nagaze Kinyarwanda. You work. Yeah. How much do you have? What? How much do you have? Nyine nshaka kugira. I understand. How much do you have? Urumva? No. Hari ibintu yambajije mera nkaho mbyumvise. Nyara mbaza ngo how nyine nako hajya. Okay, njewe urumva? Ngiye kubaza ngo nangahe. Tonight how much? Ijoro ryose 500,000. Oya yarambwiye ngo ni 5. Vuga ngo wabyumvisha ute bro? Nese ubwo 5k nabyo. Okay. Ntabwo wari wabibwirega twagiye. 5k. Uhitumbwira how much? 5k. Noneho igiye kubaza ajya kubaza ngo ni yarambajije urabimbaza mu cyongereza urakora tungahe bimbaze mu cyongereza. Okay twagiye. Hari abantu bazajya basetsa ntibahembwe.
ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung 250 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung 250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru. We're